وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة إلى القدس ودروء من هجرة نبي لأنكت إسراء في مكة ketika muqaddas digerak wa ba'da isro'in urujal sama hatta ra'an nabiyyu rabban kalama ba'da isra' nabi diangkat ke langit hingga ninggal nabi ka Gusti kamamat min ghairi kaifin wal irsarin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad lainku mahdi mana jamardukan lima ba'da lima puluh diperlukan wa balaghal ummata bil isra'i wa qad khamsatin bil amtirai gasna fika nabi ka ummat Isra' fardu salat liman tamanna gerak qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bi'uruj sidqu wa fa'alahu bagja siddiqu ngabenarkeun anjeunna kana mi'raj siddiq